Pai nyame agwa no na yensa enye nantwie moja eye owura bi ni moja papa bi enu nti ena ama ye wonkwa eti ase a ye sori keka ye ho a bibi ensi ye ti sori a wo de unnim mpa ye bokra no o se awurade medase eye okay awurade medase eye okay unnim mpa ye bo eno akan no nko akora awurade a onye nyimu no otie yada na se papa pe na ebna danti abna ne kwabna yema mu nyina akwaba special mo kandini wo Badwam so no ebna da o tried ne yam to wa na tia faso enipa nti no enadi hobi se entem faso nti ebna da fo enem fo mu yom to ho date ni na du de so na do de ato ho on na boaye ya begina ha dom nti ye de bonkrata no de ye kaneba ebreba mu nso wada wo mebie phone lines no so de dwumade ya hyehye no ye wie pa godie mu nsem no beba na afi health tips no so atoa so na ahosepa ba afi nkomo bi so show interviews bi e de ba asemi di kan na se de tie bia ye beka na se de tie kwasi nso e de beba na afi be me ne asa atene mu de pensem no atoa so e mu akwa be shase ebesibisi wa no na ebna ade ba kwa kan me de tie ade ba ko afia mankwa aka ayemede so ono ehwa na honhom na ka no emien fa onye scapegoat na abetwem ko na osaka fofo ene o se oye nipa nti eto de bia etefa so tie sofo no oye nipa nti susufa ho eden eto no so tie wa ho ofe no ebetwem nti susu se adaje ewo ho tie se na meka no se wan sha ase ante sa ne man nyina ase a obi kwa asori na asori ko nyina bi ze o man hen prophet o man hen kwa bna santi da ma man ate afa so uti na meka no obi asori a wasori o ko nyina efri juada ekopim ne kwasi da no because prophet o man hen beba o de akwankyere beba obehunu se wa dress kama oboze enunku anti na okọ church so futu kwan kwa manane a duka daya church tu kwan ina babanka baba ya take asoa eti ya ho to so oni pam no de bia da me ka kire o ya fum so afia na ankasa mitimi ye aduane wie se me de bre afia na wo so aduane bibi a o to bia o ndidi onya hwe obeba na kan no so na me otimi twia ze bam ba mi nipa we kwa nyese manyo me ye me refi na aka kitchen ho nti ye ho na ye de tu ya ho ofe ye nimdie ye nyansa ye sofo so ye nyina enkosi aga ye nyina ye dan wan onyame ono nkuto na ado ho to no so a onkuto nko na wakoda ono oni mechina free ene tio de besi kire nyina no nyame onim ene ahude woni ko to camera ma zo no camera ene watwa onim hwe ti misremu ye tutu enan kakra ba ye ma hotoso no ene gidie no enyina nyame mu me twa so tie because me pese nke ne mu nya akwanya na mo so mu ne ye kasa in fact me pese mo kwa mo de mo headlines e be dey e be bre because headlines do na akwa snake ye ko snake we do the for numbers to dwa okay 0302211701702703 030221701703 now so do headline aba say ye kwan say ye health say ye school say ye energy say ye day bibia ususo say wosempanifo tie wadaroma me yentie me dofo Jimaima ai wono so ehwe anopai ti Jimaima o nesini posini nesini nyame onhira ne ne wo ye de mastical cell kwada no ye ni so ne abatan no just kwabno wada je say Jimaima no posines yes crisis ni sisa no a ya na enye bete se oba ho ye ni but friend anytime obajo so let me show watch show we etu wache anesi fo ni bi no o ti patriotism ase odo adwuma no sa e wona kuma mu o friend any day any time odo adwuma no ti Jimaima nyame hira papa pa e bia butu bia onyame ma mo ho no ntra o hie amen because o ye no so no ye ho ahi
ye ho abufu yi ba wonya akoma eso e de hwe nyina onyame ma akatua ese fata e wo nu hu adwuma wo ye ni George Aba George Kwe no first scholar be me na no peye mo ache mo akwa abado ba Badwam so yeah ena ye da sepa wadaro mana he na wo he free Makasa fi Igwe, Cape Coast. Cape Coast, yo, yentewe. Yeah, and I pay Mitchia parliamentary candidate to Jinama MPP, or Honorable NS Ada, our Cape Coast South. Yes, him that free, Nako Pombe Nato. Now we believe constitution or the Yakupo Shasasuru. Atifia. Yes, Pempendua, Ghana, we could draw. In so. Na oya titi de ukrasi mboframa a wona na wejere monye bi inde wonya akwanya of free education na free education bill by the parliament na sanke parliamentary for another parliament function mbugo na wonjintum na ya onye ya what's that be indem you can say each of the free education apart for ba obocho ntia ma bene biamba abene odi aboto medawas yes yeah that's it papa yen corrected and kutwe baba bi ene oba obetwem mestre mo mama ya trust ankomo no nti mama we aban bo obetwem ampa nobody can underestimate the power of free SHS so aban na wo hu bi so obetwem na aban na NDC aban de we can defo aka to ho say ontwemu ne na otwemu kina obehemu kana sinto bi e wo bia na obere no achinchi no nti yen dis ankomo no ye na afia nkwe no obi osubiem akismi se be kwai akismi anope ye mo achen yeah sister ya mademo so yeah that's pa yenti o headline tienjem ma sister ya do pe o de kwa na mu gwa adwuma na ma de se be kwai la menti a oba hima na be no wo se be kwai sister ya mesere Ghana ban se fiti adbera number 1 oba nhiem ye kwana se kura it is Ghana ban team can mesere fiti adbera number 1 e kwa nhiem e kwana ye ti wo hwe no mo ya kisimi makra mo nyame show pa na tietiem na dia no well, yeah, channel. I'm a graphic in some here power. They about say 1.9 million youth idle. Omukwa enko, omuba emba. Ejumeni ho, training bi eni ho, addition bi eni ho. 1.9 million. Afei, we akra Kumasi road na nyame aduma ye ya. Nyoma bi ya you see akwan, osi no honom konongo, ana afei nyiri si honom no. Say illegal mining. Ama eyai aha jumedi na koso. Eba say na mi kwa de mentiase because the way you are we then quite consider. Sorry. Asari no pay ya mo ache mo akwaba. Yo me jo so na mo ti se. Yankopon adom ye ho ye, gidi ye se onso ho ye. Na me adom me se o man ni, o kai so fi Kenya si. Ye kwai. O mo ye kwai na ye. O ti ho enye otina, ya ti ni mo ntu sika. Kenya si. But Tobo ase. Tobo ase Kenya ase mu de wen Kenya ase number 1 and number 1 kwan a wo kan nyina Kofi Joe ba ye kwan won ye kwan no pacho enyina fu David Tobo ase besrew e meka de unim Kofi Joe kwan ne wa me ba twen na asema kana and do you need to stay there e kwan ne wa ye sika e wo mu no e ho achinye na aba nkratam ni mon for so botua Ministry of Roads for so muntua e. That is what you have to talk about. Man, kasi enye kwa appreciate what people do. Now I say okay, was this enye kwa? It was okay. Now what is what? We can't be trust as na yedi. Na me nya wona mfi. Ye kwa na say boa me. There is confusion between sika woman no care ba ko pe. Ko he de kwa na say, wa fele kwa ni kama. Wow, we also kasa. Yeah, that's papa. Yeah, that's papa. Yeah, that's na ye can me krom akokwa so nyame ni me Dr. Free are you papa any die mu a yes why you na me say so woni ho wo problem wo say die yo nti me nko me krom akokwa so kwan say nso to obi nko bi ma eno kra ye manager kwan no akeka na enye because oni tu bi so ni obi wo mansu bia aso kwabna atake effect eh ye duma I want to say oni tumi ye go tie yes na ye beka bia ye hia se akokwa so kwa akokwa so nya akokwa so fa na area be na akokwa so na akokwa so na ayi kwano kwa afijase asokore die sere se honorable once watimi akolo bi ama contractor for through the road minister etima be di juma ono
baby akabia na sa ho honorable beye ekwani ye okwabna ensuo toyi omo nkọ omo ma nyame ya adom a ye kwa akodi mi na na fish ada bede yakọ ye kwa ho ekosie no na enye bete chese ehia se ye kwan me sro no abo beye ma ye wedi wani me fra o last wanfa me nkasa wanfa bi wani fa so enti me sro honorable law bi maye na ka kire owura senso boache na omo maye ono asante nti yesra mo maye ho kakakra bi o omo cha enwampo honorable we kra kakakra bi o rew honorable me dofo ba ko bi abaso odo ano peye mo ache mo akwa okay. Okay, so yeah, Twaso so daily guide say police invite A+ to assist in Ahmed Swale's murder probe. And what's the daily guide any man say Baumia promises are real. Nana the dan kwaku for the cancer and say pie family ma NDC blocks bauxite lithium deals. And share eco parliamentar a far bauxite lithium NDC amanjoko no wono edonesi from senya de ombetiase. Ye ka say era Brian Champon will unveil $3.2 million infrastructure project for a year Equia and also for you one say. Now for Uba tier 1 cybersecurity say on providers no virtual info sec and no providers. Kwasi kwai. Ra kwasi no pay am watching. Afia me so mejo so. Yeah da se pa. Me odimapa. Yeah da se. Now here free here no pay. If I show me free mampon. Okay. Asante ana Equiapem. Asante. Yo, eni yentie we kontonchi. Ayi asem kakra bia na mpia fe. Ministry of Education. Ministry of Education. Eja kakra ida bia ye kasa. Na dia mpia fe o my in service training. Na yense mpia fika. After recently ne date here 17th. On the 19th, you may have 75 cities. If you come into a high responsibility to also training the employees. And see, or no, all training on or someone sent to Eska. Yes, 75 cities. Well, it's share so I quite remember say even though say the OCCAN might not be very fair. The local government for even promotional exams, then no almost official. So all those things, you have a channel. Go through the channel, say, minti the meet you 75 Ghana cedis, and you from so. I did be out to one among on Tiasa, as Obusani Chirum. To Busana Union Chirimua, I'm sure send Chimun your next line of action. Into all kind of trust and the one we are. Now, so go through the channel. When you go through the channel, you get the explanation that you need. It could be any munshi. If it's out of context, you bet you know. Why? That's it. That's it. Numbers 0302 211 701 702 703. Tommy Wahwana so Thomas on pay you watching more Kwabamra Bedroom so. Program na present bas kakra. Oh, so krada da. Na hina ohwe free. I make a free Togo. Na Togo bay. Hello, Papa. Relax. Me chere ma je chere present chere kakra. Yo, yentie we. Me pacho yewura ibisa we de mo mama ya je chere kakra. Pacho yewura Dr. Kwame Nkrumah pacho na oye politician na na onye politicians. The pacho we de mo mama kakra. Ko wasem sumai. The idea mami bisa sana say na po platform na say okoka asem kakla ino ase ya so mu kan ni ahemfo no no nyama but na po politician Kwame Nkrumah politician we say ya koi Kwame Nkrumah se kakla na ma nyokro CPC ewo enti na po be da ko jira platform so fache enti na me say afeno was ade ko achiri. Daybreak say my government has done more routes than Mills Mahama. Nana Danko Akufo-Addo Anayeka say. Godfred Oparijan writes, the competent, versatile Napo that I know, and Obasnet is in Semswa, paying power down on Kofi Osafuma for Director General of the Social Security and National Insurance Trust. Senator say, it's not fair at all. Osafuma for protest calls for his head. On say unions nugusu kasa. Say we winning in the Chiniquano.
board no any management na mu no yen say mpi omoti komo monko na pay powder no cause dey be basa dia na money yen didi kra the new publisher so about crooks shoots Trump's ear. Crooks we are crooks the worker in the HSR. Jinapo takes over energy ministry. Era Jinapo, John Jinapo and Abdullah. Samuel Jinapo. Samuel Abu Jinapo. Good. On as say no, or say caretaker minister for energy ministry. So Bakaya Matthew Poku Prempe in Hubim doctor anti Orona Esha. So afei snake in Sensemno hotels no more for sale. New publisher and also the Sir and Kobowe at the Abba. The publisher, the Ghanaian publisher say Apostle Kojo for charges MPP to unite. Hey, Papa Nafidi, when you know. Me home picture no. Oh. Hey, Obi. Yeah, why are dear Papa. One of the people who because the Ghana crying in the upon all the inventions you pay attention. Yes. Oh. Yes. Oh yeah, dear pa. Yeah, dear. But still our oh, come out for the country. What it nipa ankasa. Sir. You know. Fini nyuma mu pa de. Apostle Kojo Safo. Aya de. Ekufuado asks SDA to reconsider stance. SDA for na so Adom. Oji tu. Vote no hu ya. Mujidie no hu asem de onko kabi. De mo se mo san hwe se. Se de mo si ginaye. Se yesan se ye memenda fo nti. Abato etu nyina no ana mpene do na memenda be fema na enisu biriyen. Na matwem ho no ahadwo se mo hia magana se mo hwe na kai betimi a mo nya adwen sachira ho asem ana ono so diaba as a snake stop sale of 4 hotels and VRA begins annual sensitization of stakeholders along the lower Volta basin masha asia kachiro ngomo ne koso tio menka so manka o de braha na kachiro so manka rianche untie kaso o manka na e dey ya o braha bomodi braha na kaso manka rianche and then so the evidence base o mo dey aba pepe so ehun bi paint no so at the braha mo make kansema hodo nyina kaso o manka nkyere mo na se esre pa na ya ne mo ya enu ade ba ko as ayi organized labor na mo ye ya komo am no di wasempe me do mo say de mo si a chestnut pampe no sa no be Ghana Juma Force pampe je Juma Force o mo brace self up say person no makoye dia wo ye Ghana ni dia na wo adwuma mu dia so you ready say you are going to go through it ye nyina be go through say you be free your comfort zone ye to turn to Boko Park na we aba we nya aba wan kasa wo say na chichiri kuru ti adwuma na wo no ese say ko 8:30 na wo do 12:30 no wo be hu de be si ye pamwa afubo say Ghana e hihye no yi onko tena adwuma ko kenkan Bible nkan Quran en wakiloto ahin fa ne say adwuma bi wan ko adwuma ntem na wo yonko ade na wo yesia na achibre na si ona wo be kono ma destroy ni nyina no nya adwuma on pe manual nti ko ya afiama nko akobra say be 9:30 na kwa watro 6:25 so my that is the country we live in. If you be wa faso so ana we wadaroma ya wie nti say the programs no etie no ye bekọ agudie mu ensam ye de beto so rekese edubodi na ye wie ne sa pe wiki mu nyina no ovarian cyst esre oba ovaries no else ye boho ban ye no ne health tips a wiki mu nyina ye kasa de afa no ye hyase ne so kan ye ho na bia de ye bobo so no nhunu bi wo mu a wotu hu anomo ntem sense ebe so ho a na fe be wie che na ko ha wawo emu ensem ye wie pe ahosepen so be ba mamboatma ne oji ya onza oji jenjum foforo abakwabna oji ya o de foforo aba ya asade foforo aba so ndo waka no ho we so ya powerful pa ntene twen no na tie sa enkomo no ye wie pe ye wo interview ba ko mienu bi na fia semidika pensem mo so aka ho koso na ne yentna wo YouTube Adom TV Tube and as a Facebook/Adom TV Extra or podcast and so ye wo audio sini nyina so e wo ho se be ya wo a umrem wakọ no akotie unya brand so akọ adomonline.com so news no bibia so e wo ho ye da se